pagi mahubat tahaganupan, papainang paimay pukahita lahuanta, parlobe ma itangat hita hatanine bata nagabibohal talako makorjakon horjata ibagas sadarion. Nanti paimay tangat hita hatanine bata, parlobe paunduk hita mahauhuranta ase martong lumahita. Terima kasih may sombahkon hanami hubang Tuhan na bata nami, halani mga hapdohan nami bani haganupan holong mu ibagas gulub nami, marhitehon ni na iberehkon ham huben nami hasehaton, doma ibere ham huben nami malas ni uhur, pakon haganupan pasupaso na doma izalohan nami ibagas gulub nami. Sihol mahan nami mamukah lahuan nami ibagas sadarion Tuhan, tapi paima haganupan ay ipasirsirhan nami do panorang nami laho manangar hatamuin nagabibohal nami Tuhan. Turupi hammahan nami laho mangarusi apa makorjahon haganupan hatamuin. Ibagas koran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martonggohan nami hubamu. Amen. Bapay nang kita haganupan hatani na bata hubata bani sogot ni Arion ibuat maay humbani buku podah bindu 4 ayat 10 ihatahon songonon. Tangihon ma, ale anakku anjaha jaloma hatakku, ase tambah ari-arini golubmu. Amen singganjay ma resmi. Papairang kita haganupan, adong do halak na memberi podah, tapi podah ni on ay maberangkat kumbani pengalaman ni halak na legan. Dan adong do mahalak na memberi podah, tapi podah ni on berangkat kumbani pengalaman pribadi ni. Janah bani ayat 10 on, Salomo memberi podah ku bani niombahni, marhitehon ni pengalaman ni pribadi ni, nadomma makurjahon haganupan podah nadomma ihatahon bapani si Daud ku bani si Salomo. Ahado podah ni Daud ku bani Salomo, podah ni ay maasi mangindahi hapentaran. Ihatahon bani ayat 14 ku bani 8, say marsijoloman bani hatakku ma uhurmu, dalankon parentahku, pindahi mahapentaran, pindahi hauhuron, ulang malembang kumbani hatakku, haholongi mahatakku, harga mabahen hatakku. Onma podah ni Raja Daud kubani Salomo. Dan ahado utung ni anggo ihorjahon Salomo haganupan podah na doma ipadas Daud nokan. Utun ni Aima bani ayat 14 ku bani siya ihatahon ase manggulok ko, ase ijaga ho, ase ipasangap ko, ase dapotan sortali na majagat. Nah, apakah Salomo makorjahon haganupan ay? Tentu ihorjahon Salomo do. Taridah do ay kumbani ahana ipindo Salomo kubani na ibata. Sanggah ibere panorang laho marpangindoan kubani na ibata. Salomo lang mangindahi habayakon ni dunia on. Tapi justru Salomo mangindahi hapentaran na humbani na ibata. Yana marhitehon ni hapentaran na humbani na ibata nokkan, goluh ni Salomo menjadi goluh na terjaga, goluh na ipasangap, goluh na dapotan sortali na majagat. Nah, ahado bukti ni haganupan ay, boy-doy dah kita humbani masa pemerintahan ni Daud das kubani Salomo, bahasa na ipasangap ay mahalak na marhapentaran. Bani panorang ay, orang yang terkenal adalah orang yang memiliki hikmat. Orang yang terkenal adalah orang yang marhapentaran. Tapi perlu diingat kita sahalinari, bahasa hapentaran ni si Daud pakon si Salomo ay mahapentaran na humbani na ibata. Artini, podah na ipadas kon ni si Daud atap pe Salomo, atap pe tindakan ni si Daud pakon si Salomo ay matindakan na seturut dengan kehendak ni bata. Nah, halani ahana doma ia hapkon Salomo marhitehon ni naman ramot kon podah ni bata, podah ni Daud ay mamangindahi hapentaran. Jadi si paingat mau si Salomo hubani niombahni. Si Salomo ipaingat ase gabe si paingat. Ihatahon Salomo mahubani niombahni. Tangihon ma ale anakku anjaha jalo mahatakku ase tambah ari-arini goluhmu. Maksud ni ijon ay malang pitahannya sekedar ketika ada orang yang mengguluh mengindahi hapentaran na humbani nebata, otomatis goluh ni akan mencapai umur 80
tahun atau mungkin sampai ratusan tahun, tetapi lebih daripada sekedar itu. Ada jaminan tersendiri, ada jaminan na iberehkon na ibata ketika hita manggoluh ibagas hapentaran na humbani na ibata. Ahado jaminan ay baniat 10 sada das hubani 10 tolu ihatahon bahasa halak na marhapentaran atau pena mangindahi hapentaran tutu itogu-togu na batama ay mardalan hubani dalan na pitor. Janah jaminan ni Aima anggo halak na mardalan ibagas dalan na pitor baniat 12 ihatahon sengdong na mangolat lakkah-lakkahmu anjaha marlitun peho seng anjay tartolsu. Berarti bapenang kita haganupan anggo mangindahi hapentaran kita ibagas 10 tahun, mardalan atape marlitun pehita, kita sama sekali tidak akan tersandung. Halani na batasan diri yang akan memindahkan batu sandungan itu sehingga kita dapat berlari, berjalan atau bahkan berlari dengan tenang. Nah, onma jaminan na iberehkon ni na bata hubatta anggo manggoluh hita mangindahi hapentaran na humbani ni bata. Tongon memang bahasa podah on Aima podah ni Daud hubani Salomo sebagai anak, janah podah ni Salomo hubani Rehabeam sebagai anak ni Salomo, tapi on pe Aima podah ni Naibata hubatta selaku hita Aima niombah ni Naibata selaku hita Aima anak ni Naibata. Jadi bapak nang kita haganupan songon Daud pakon songon si Salomo na sebagai sahalak bapa doma mampu memberi podah hubani niombahni halani marhapentaran atape mangindahi hapentaran na hubani nebatado si dia. Jadi apakah kita mampu sebagai orang tua pada saat ini untuk memberi podah hubani niombahta? Atau mungkin kita selaku anak sanggupkah kita menjalani hidup seperti Salomo? Apakah kita mau menikmati jenges nigoluh na ia hapkon Salomo halani mangindahi hapentaran na humbani nebata anggo si Holando hita manghapkon haganupan hajengesan ay pindahi hita ma hapentaran. Amen. Martong rumah kita. Terima kasih may sombahkon hanami kubamu Tuhan na ibata nami halani tongondom ma ijalo hanami hatamuin nagabebohal nami lahu makorjahon korja ibagas sadaryon na mangajari hanami ase tongtong mabani golhoon ipindahi hanami mahapentaran na humbani nebata. Tuhan hurupi hamma hanami lahu makaguluhkon haganupanin selaku orang tua hanami sanggup hanami memberi podah hubani nyombah halani hapentaran na humbamu jana selaku nyombah mampu hanami manangihon podah ni orang tua nami halani marhapentaran huma hanami hapentaran na humbamu. Ham hanami Tuhan ase marhitehon ni goluh nami lamin tarmulia magoranmu ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martonggo hanami kubamu. Amen.